General Waaqoo guutuufa yaadatu sheekha ture qabsoo gayroota irraa tanaaf isaaniitu saage ture. Dandeenyuun bilisoomna gabrummaa hiddaan buqifna dadhabnullee gara murru ilmaanitti guddifannaa. Jee kunoo gurguddatte qeeroon finiinsite falma wayyaaneedhaan qabsoo qabde rabbi nuuf haa ga'u galmaan wayyaaneedhaan wal qabani rabbi nuuf haa ga'u galmaan. Namni lammiidhaaf waan gaarii hambise sheekotii teenya durii kaasee hangaarra hasaaniin garre fakkeenya dhokachuu hin qabdu seenaan galmeessan sheekonni keenya. Ahmadiin Jaabal yaadadda gootichaan qabne fakkeenya mana hidhaa keessa taa'e taa'e seenaa biyya teenya. Kitaaba meeqa barreesse lammii isaa barsiise akka sirni dhufaa dabraan abbootii teenya gabroomse. Akka nuuf haaraan tahin karaa dabraati nu beeyse kaan bu'ee kaan nurra bahe hunduu jiru nu busheeyse. Kitaaba isaa barbaaddadhu yoo ergaan xiyya si beeyse yoo as barteetti amanta bu'aa sheekonni galmeeyse yoo as barteetti amanta bu'aa muslimni galmeeyse. Alaabaa teenya baases hubadhaa nama sheeka yoo nu waliin beeyne lammi tome eenyuutu nu beeka. Alaabaa teenya baases baradhaa nama sheeka yoo nu waliin beeyne lammi tome eenyuutu nu beeka. Sheekh Muhammad Umar Jaama isaa ka'ee bifa siidha alaabaa teenya bareeddu midhaytuun qabne fakkeedha. Generaal Waaqoo guutuu